Jovčić i Radio Martin je tu. 3 Martina su tu. 3 Martina. Bog živjeli, Bog, dečki. Ajmo Vlado. Vlado, ti ljudima čestitati Božić i Novu godinu i posjetiti najsiromašniju obitelj u Banja Luci. Ja mislim da je to humano, da je to dobra gesta i da neko to treba učiniti. Drago mi je ovo. Žene, a onda traje. Se javim telefona. Vlado! Ću doći poslije. Idite dalje tamo. Samo dalje. A koliko je njih? 5 za cijelo. A onda će one iditi dalje. Sjeda znači sami zajebice. Beogradski. Dobre.